بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرك من سلسلة رسوم جندوا إمها لوبتي أخونا أختون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه بركات رمضان ما هو جي فرتم دوام فريق أول من بمسكتو كوريا مجندا سلسلة دبي فرنا أول من مجنستني الله سبحانه وتعالى إله نكيا من تريبه إله كافر وأرتكون التكا تيار كفاوا نركاجه واهكتا نركاجه واهكتا كيا ديوه كم وغوتيكا أي وجودك نتانه كما قبول كرا كافرون أدي إيه كافرونge بسهاجين أميهونge فهتون تباوا أرغنمنge إسلام دينا نسبوا باي ميهون بس تفاتو إكيكي ملامة فرسارة رد كره تو بتأخذنا ميكماكي أول منجة ما تبري بيجنبا إسلام دينوكا نوتا دادي ميدا كدو وفتفاوا كمنو رسول الله صلى الله عليه وسلم إكذا فان الدنيا كهنوا إكذا فان الله سبحانه وتعالى وهيج زريعة إن ركاج واهكة كيا دبي دوسفرو رسول زمانو جوس نركاج واهكة كامدو إيروجي كافرون ديي حجوج همو emihun diyei forasara kuramum egotun ekan kurmuga emme arahuri ekakaki Abu Jahul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul kamagen fonunuta dihawana aharu Allah subhanahu wa ta'ala ekadegi fanuga haya puluga adi muli insani tarihuga insanaku kuri emme adiya khilaf daturu emme awas daturu emme duru daturu Isra Mirajuge mativeri mu'jizai devvi Isra Mirajuge rega Rasulullah sallallahu alaihi wasallama emburi Makkaya wadagen erege fatis ekadeg fan heda korevi Makkage mativeri bimuga duwahuge hindunuge iru aragen a wagotu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama innevi Ka'batullah gefuluge arihuga ewagotu Abu Jahulan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kamaka kambodo wadagen inne vikan faahaga wegen ekadege faanuge ariha ais Abu Jahul buni e Muhammade a wahake nen heyye den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sabit kama eko Israge daturuge wahaka hissa kurepi Israge mane ki regandum baigga daturu kurum ade Makkah in Palestina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam borage kiunu آدیا خلاف جنوار کا متی کا ایک دیکھ پان تطر کرمی واہ کا تک کیا دے وہ مفہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے گا ایک دیکھ پان معراج کرے بھی واہ کے وس کیا دے وا نرکائے گے واہ کا تکا سور گے گے واہ کا تا بیان کو دے وی می ہریھا واہ کے اڑو مفہو ابو جہل کانت کری گتکی اینا ایکم جو کجہی ایکم فرسار کری ادی وگتو اتنا ایوفاوا تیبی می ہونگے گاتوگا اینا بونی Muhammadu midakkani konkahada zaatuge wahake heyye zaqume kiunu kahegge wahaka eba dakkaye kaichege wahaka eba dakkaye den efahu ena gengule jariyayaka ena amuru kurani kadura bataru ene genestinuma e jariya geyagos kadura bataru ala fahuri icche genestin efahu ena emmenge kurimatiga kadura bataru ekko kamundiya adi efahu ena buni miye tibuna zaqumaki mi eha undagu ecche heyye kan ade Allah subhanahu wa ta'ala Abu Jahluge mi furasareya respectkurwa Allah subhanahu wa ta'ala Dukhan suratuge ayat bawalevi inna shajarataz zaqum ta'amul athim den mi suratuge ewa wahakata Allah subhanahu wa ta'ala bayan ko devvi Abu Jahluge mi furasareya kama kir Qur'anuge ayat bawalevi sabab taka be gotun idumerin diuba faave komegas arun tibe fonna kiyade miulani zaqumuge wahaka ade zaqumaki naraka vanta verin narakaga kane ebbawatuge kana Allah subhanahu wa ta'ala ya nukeman teriwa kafarun narakaya illa deve wagutu emihun tafatu wattaruge kanain emihun kanjehe adi emihun tafatu eki baavattakuge ecchehi bonjehe adi emihun eduwahu enarakage e alifanuga e venuga emihun ule iru emihun hashigandu niwako awra niwa kurma hedum ves lebbe
කොමේකස් මි කුඩ කුඩ වගුතු කොළු ගලුන් තිබේ ෆුලුන්න නරකවන්ත වෙරින්ගේ කානායා එමිහුන් නරකාගේ බෝ තකෙච්චා නුවත එමිහුන බුයුම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලබ්වා ෆාවා කාබෝ තකිති අදි එමිහුන් නරකාගේ ලානේ ලිබාහුගේ වාහක ගෙනස්තේවේතෝ මසෙකේ කුරාන ලොබේ තහුන්නේ අවුන් මෙන් එම්මෙන වෙස් එංගේනේ නරකාගේ නරකවන්ත වෙරින්න එම්මෙ ආමුකොන් කානායකි කොබෑතෝ සවාල් කොරවි ජනම එම්මෙ ෆොර්තමස් අවුන් මෙන්ගේ හිත අන්නානි සක්කූමුගේ වාහක එන්නොතෝ زقومكي كونتو هذا زقوم الله سبحانه وتعالى صفة كروا فاميوني إن شجرة الزقوم إسام عون من نبينجي زقومكي أي غهيغالا ميوا إكا نوتا غهيغالا إتشكا زقومكي نركا غوا غهي إيه غهوغا على ميوا نوتا يلا إتش مكياني زقومه إزقوم الله سبحانه وتعالى لوافا ميوني كي كورنتو إزقوم لوافا ميوني طعام الأثيم الله أريد فافورين الله أريد كافرون الله أريد مجرمون كانا کے گوتوگا ඔබ තහුන්නේ ඒ කානා එමිහුන් කේම එමිහුන වා ගොව්වෙස් අල්ලාහ් වනි බයාන් කරවවා ඒ zaqumuge මේවා තනුවත ඒ zaqum එමිහුන් කේම එමිහුන්ගේ හෂිගණුගේ තෙරය මාහිදාගේ තෙරය බඬුගේ තෙරය ගොහරුගේ තෙරය එතකෙති දියේම ඒ ගොහරු කිනෙතෝ වනි ඒ බඬු කිනෙතෝ වනි කෙකිගෙන් ඒගේ හූණුකම ඒගවා කෂීගේ ගිනකම මි හුරිහා කමගේ සබුන් ඒ නරකවන්තවරින්ගේ බඬු ඵලෑගෙන් ගොහරු ඵලෑගෙන් ගොහරු විරිගෙන් දාකම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි බයන් කරවවා කොම්මේකස් zaqum mi lafzu mi kinen a lafzetto idum verin wani bahus kurwafa zaqumaki tazaqumu mi bahun negifawa lafze kama idum verin vidal wani ega maane ke arabi bahuga mihaku ecche diruwala iru undagu kamayiku diruwale da diruwalu misalaka bay mihuna bay kaataketi bay bawatuge ecche kairu එමිහුන්ගේ හෂිගඬු නොත එමිහුන් එහා බොඩ ගයානුවා කායිච්චේ කාන් ජහිජ්ජියා ඒන හින්දිරුවාදානේ නොත ඒ කායිච්චේ දිරුවාදානේ වර නුරුහුන් තෙරි කමායක වර ගයානුවේ හුන්න හාදු නොත බයියගේ සබබුන් බයිෆාර අගොන් මෙන් රෝගා ජිහුමුගේ සබබුන් කම වියස් අගොන් මෙන් උන්ගේ මේ ඉච්චේ දිරුවන් එබ උඳගුවා හාලත් ආදේ එගොතු zaquma මිකියුනි එයි දිරුවන් ෆසහ කායිච්චක නුවාති නුවත මේවායක නුවාති එහෙම්වේ zaquma කියුනි එයි ඒන එච්චේ කාම් බේනු නුවා හාදු එහෙන්නමස් එනුන් ගොතෙන් නැතිගෙන් ඒ කාන් ජෙහි ඒ දිරුවාලා ඉරු එත වේනේ කරුගා අලෑගතුමා කරුතෙරේ ගුරිවෙගෙන් දියුමා නේවා හොලිය ගෙල්ලුම් වුමා හින්දිරුවාලා නුකරුමා මි හුරිහා වේනකා එක්ක නූනි එනියක zaqumuge එමේවා නොත ඒ zaqume දිරුවා නොදවේනකම වණි එහෙම් වේ zaqume මිනන් දෙවුනි එවිම zaquma කී අරයි බහුගා එච්චේ ඒ ඔන්න මිනවුරෙන් හද්දු ෆහන අලා මින්වර කාංජෙහුම් මීග මි වාගොතකී නරකාගේ එමිහුන අසාබු දෙවි ගොස් එමිහුන් මනුහා හුණුකන් ඉහසාස් වානේ එමිහුන් මනුහා හුණුකන් ඉහසාස් වේ එමිහුන් කායිච්චක එදි අල්ලාහ්ගේ හදරතුගා නරකවන්ත වෙරි රොය ආදේශ කුරාන් එනමස් එබෑ මිහුනක එවස් කෙවුමේ එවගුත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නුදෙවානේ ඒරු එමිහුන්ගේ හෂිතක් එමිහුන්ගේ හන්ත එමිහුන්ගේ කෂිත වානි චිස්චිස්වේ එමිහුන්ගේ හෂිගණුගා එත වේනේ අලානේ ලොබේ තහුන්නේ ඒ මීහෙක්ගේ සයිසු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගියාමෙදු නරකේ එල්ලාදුම ෆවල්ගොන් මෙන් ආදාගේ ඉන්සානු මිහාරු මිතිවේ සයිසිගේ නූතිබේනි එම්වීම එමිහුන්ගේ හෂිගඬු අඳාගෙන දායිරු එමිහුන්ගේ හංගඬු අඳාගෙන දායිරු ඒ හෂිගඬුගේ බියකමුගේ සවබුන් එමිහුන්න ඉතුරු තක්ලීෆේ ඉතුරු වේනේ ඉතුරු තදේ ඉහසාස් කරන් ජෙහෙන එහාදුග එමිහුන් එගොත තිබේ එච්චෙන් නුකා නුබොයේ තිබේ එම්මෙ ෆහුන් එමිහුන් බඩ හාන්තිවේ වාතාවා හිසාබ දියේම දැන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමිහුන් කෙවුමට්ටකා දෙවානි මිසක්කු අල්වන් බෙන්
algon menna emme nuba etives nuba khanaves enun goten neti manda hanti wi algon men khana enunto egota narakavante verina majburu wani emihun den ecche nukayen emihunad den nuhrevene kan diri nuhrevene kan nuwat enun gote emihuna netigen emihuna zaqqumu mi geneveni bandu ha hunuwegen alun men kan nenge kita aharu kame kita mas kame kita duwas kame emihuna nukanu be gote heda korinchi heni kommekas emihunge kurimaccha zaqqum geneveni dobe takhunne ege was ein ege emme itifuke mi duniya vettunu kama vias mi duniyega insane ki koranto hawane ki koranto masmaha mehsa duni supa sufi huriha ichen neti panavegen dane kama wani e zaqqumuge e mewain tikke nuwata diyawegen itikole mi duniyege bima mi duniyege tereya ei awunmenge mi gawma kama vias nuwata ma duru hisab taraka vias duniya komme tanaka ege tikke ki koron kuda etikole vetrun kama vias mi duniya ki hisabu insana ko ki koran to janawara ko es diri ulen kamunuda tanaka badal wegen dane kama idu meri vidala fani den vis tasawwur kollava ege furihama icche insanegge kurimaccha geneve wagutu ein duane nubawas algon midannawani misadaka duniyege algon menge mi divehi rajya wore ma duru misadaka north pole nuta south pole tanaka ein tikke vetrunas algon menge mi hisabuga mi gawmuga dirule mi ona asoro kurawar em viru emihage kurimaccha zaggumuge emme icche nune gennene emme mewae nune ege eta ayega adadu nukure heve ha ginen genes ene devene dinima ene evagutu have huri warun ene huriha icche kan huriha icche emme icche sina dunu kollane eta duahaku kaane icche nudu fori miheka icche dikkollafi ena emiheku kaane go tasawwur kollawati befolo egota ena zaggumu kaane ein dua wahaka evagutu ena nubadane e diru nudiru wikem bay far ulene hen namaves gadakamun ena karu terein fittala fa namaves ena diruwada menden kondene kota dani dendani gohoruge tere gohoru kudive kafagen dairuwes ena eka farwade nu battane ehevvuren boda ena hunnani bandu havefa hanti vefa wata vefa ena ihsas nukurevene dobe tahunne ena kamun gos den ena ege irupole fongane kas benowani fena ema evara ena kane mi zaqqumake den mi zaqqum mi duniyega huri miharuwes duniyega Allah subhanahu wa ta'ala wafa miwa gastaku tereng gahetto nuwata eya sifage icchetto nuwata mi duniyege evves tanakun mige nufennane icchetto miwes idumeringe meduga bahas kore munda masale nuwata tafsiri idumering ebave zaqqum gas duniyege ba hurito bahas korawa ega de rawiye me onnani bay idumering vidalwani zaqqum gahaki ei tihamaye kiyunu sarahadduga tihamaye ki ei kurige hijaz kareya yamanu kareya demeduga wa sarahadda kiya name miharu galwon men age mi geopolitics agone me bada kamwana miharu duniyege mi gamte ufedifawa gotum vejje tihamaye ki ei saudi arabia ge toifum perige jizane kiyunu sarahadda demeduga wa ratta kommegas baydumen vidalwani ei tihamaga hede wara ege ala mewage huikkam wara gada ege balada wara nukare gahaka kiyanameke anbaydo meni vidalwani nuneke ei ezatu gahennune egaha kiyani nabatul qatile marada gahe mi emmazhabuge idum meni vidalwago zaqquma behe gotum enames gina idum meni vidalwago tuga zaggumaki ei ebbes insana kan nufenna hama ekani Allah subhanahu wa ta'ala giyame duwahu lawwa fawa gahi eka awon menne enge Allah subhanahu wa ta'ala kiridu qur'anu gehen ayatega wahi korwa fawani shajaratun takhruju fi asli al-jahim zaqqumaki ei narakage emme adin nukunna gahike ege maane ki zaqqumu gahuge budu nuwata muuta wani narakage emme adige adi e gahuge gofita wani narakage muhuriha tanaka feturi fulave gosfei emima mi bas nuwata mi gawdu mi
dalilu gotum badairu zaqqum kaha be gotum munave emme sahhakam bodu bahaki ei duniyege nei ehnames Allah subhanahu wa ta'ala narakaga haddawa fawa kahe ei narakavanta verinna haddawa fawa gahe ege sifa algon menna sifa nukurevene algon menge insanako adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiyawa en insanaka e fenife nuwe ei hama suwarugege Allah subhanahu wa ta'ala niumetta labwa fawa gota ege insanake hashiganda nuwata insanake visnuma tasawwur nukureve duhakos insanako fenifa adi aduha fanuwa pada biruveri uturukam bodu ege gotta algon menna nenge kahada gahe ehma zaqumaki mifada nurakateri gahe den e zaqumuga ala mewa Allah subhanahu wa ta'ala sifa kurwa fa wani طلعها كأنه رؤوس الشياطين e zaqumuga hoga ala mewa yaki algon me bahavi gotum mi mana kura kama wana Allah subhanahu wa ta'ala sifa kurwa fa mi wani ruusu shayatin shaytanunge bo hunna gota hunna mewa ge gotu gerre zaqumuga ga ala e mewa hunnane suwadaki shaytanunge bo hunna goy kaake he fenuni kivenge he kir qur'anu Allah subhanahu wa ta'ala algon men dodal nufenna zaqum ruusu shayatin shaytanage bo hunna gota hunna icche gotuga sifa korwa fami wani adam ge daringe terega asdu shaytanage bo hunna go fenu mihe kwesnowe adi zaqum gas fenu mihe kwesnowe ehme idomere vidal wani mitanuga ruusu shayatin nuwata algon men bahavi gotu mana qur'anama shaytanage bo hunna gote nune mige muradaki ruusu shayatin arabi bahuga ruusu shayatin kiyaye harufayaka ehmima ei eruge arabinna nuwata kid qur'an Allah subhanahu wa ta'ala baawale biru uluvi sahabe kalunna ek kommes faraka sifakod deuma Allah subhanahu wa ta'ala gennawa fawa misal jesse umake ei arabi karaga eru ule faadege harufay e harufage bo e harufaya arabin kiyani shaytan ei amukon shaytanu mi lafzaki hamekin ibiliha raddu kurave lafzen nuwata jinningi terega ule nukiyemen terinna ekani arabin raddu kura lafzennu arabinge terege iccek huturu wejjenama iccegge biruveri kama nurakkaterkam bodu wejjenama e komme iccekavvies e gahakavvies insanakavvies adi mi janawarakavvies suippakavvies emihunge aam lafzuge bune shaytaneke saka algon men terege ves mihe gos wejjenama dariyaku gos wejjenama bay bedene verin en algon bunashake enno be ikhtiyar bune mihira shaytane ennu bune to bune ennunto ei ekkeda mihaga nubakam bayan kon evis halegga emiha shaytana waawa kenno emima zaqum gahuga miala mewa ruusu shayatin nuwata shaytanage bole etawe muraduge maane ki ei hijaz karaga arabinge bimuga edwaswar ulemundiya zaatege harufai e harufage bo hunna huturukama biruwerikan egota maana kureve kama idumerin Abdullah ibn Abbas me fada sahabinge kiben imanaga isfai bare em algon me komme kote vies zaqum zaqum algon badadaru zaquma ki ei narakage emme adiga hedi ege ofita narakage tereya feturifa onna kahe egahuga mi ala mewaya ki ege was nuba ege emme tikke nuwata itikole duniye vettunas duniyege diriulun eki eka fana veda kahada nuba wahe dua e balalan nukore fada biruveri ei harufa egge bo shaytane kiunu harufa egge bo e hunnaha huturu manzare nuwata sife libigemwa adi ega kashi intihaya gina mewai mi mewa mi kam mi jeheni bandu havegen gos hantiwa fahun e mewa kema enage newa holiya enage bandugawa maidaya nuwata gohora huriha icche tis ve fis vegen da kama Allah subhanahu wa ta'ala meni bayan korfafa ehmima mi naraka vante verinna giyamedu Allah subhanahu wa ta'ala devwa emme fortama ekkana de aun badalana naraka vante verinna giyamedu Allah subhanahu wa ta'ala zaqumuge iturum adi eba devwa kana tagu tere nuwata emihun kanje icche teren agon me wara ginen hasakon hukurdu agon me hama mi ay takrarakon adwahane laysa lahum ta'amun illa min dhari' غاسيات سورة الله سبحانه وتعالى وحي كروا فاميوني إبامي هن قيامت دوه إبهي نركاغ إبامي هن كنوه كاناي هم يكني ضريع فيوا ضريع وكي أيوس نركاغ واه غهك كما
Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ki ben riwawen ais pawani ei baydumeni vidalwani goriya ki hama zaqume ename ane baydumeni vidalwani goriwa zaquma ki ei tafatu degahike zaquma ki waki baawatike goriya ki waki baawatike den mi tabiin geteren imam qatada rahimahullah me fada befulum vidalwani goriya ki ei arabin danna zaatuge gahike e gaha egas rokon hunnairu arabin kiyani shabrage egas hikiwima egas tazakan filagos hikunima egah kiyani ad-dari'u kommekas Allah subhanahu wa ta'ala narakaga lavwafa miwa dari'u mi gahun naraka vanteverin ebeje hamaka kema miwani kihenetto kema miwa kotaki la yusminu wala yughni min ju' ಆಮಕ ಇನ್ಸಾನ ಕಾಬೋ ಹದನಿ දෙකම ಹಾಸಿಲ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಏನಗೆ ಬಣಹಾ ಹೂಣುಕ ಫಿದುವಾದು ಅನೆಕ್ಕಮಕಿ ಎ ಖಾನಾಗೆ ಸಬಬುಂ ಏನಗೆ ಹಶಿಗಂಡುಗ ಮಸ್ಜಹ ಏನಗೆ ಹಶಿಗಂಡುಗ ಹಕತ ಜಿಸ್ಸು ಎಮ ಮಿ දෙකන් ಎ ಖಾನಾ ಎ ಕಾಗೆ ಹಾಸಿಲ್ ನುವಾ ಕಮ ವಾಣಮ ಎ ಖಾನಾ ಎ ಕೆಮುಗೆ ಬೇನುಮೆ ಇನ್ಸಾನಕ ನೋಣ್ಣಾನೆ එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගොරිය සිෆා කරවවා ෆාමිවනි ලා යුස්මිනු වලා යුග්නි මින් ජු' එබෑ මිහුන්න ගියාමෙද්දු නරකාග ගොරියනුන් එච්ච නුවේ එනමස් එබෑ මිහුන් එනුන් එච්ච එමිහුනක එමිහු කුරිමතිග කාක නුදිබේනේ බයි හාදෙත්තහුග එනුන් එච්ච එමිහුන කාක නුදිබේනේ එවගොතු එමිහුන් එක ගොරියු ක එනමස් කිනතවනි කාගෙන් එමිහුන්ගේ හැවෙ ෆහුරි හැකම ෆිලනියනෝ එමිහුන් ගාග වරිජ්ජහනියනෝ ගාග මස්කොලෙජ්ජහනියනෝ එනමස් එමිහුන්න කාම්මි ජෙහෙනි මියවර නිකමෙති කමෙක් කොබෑතු මියවරෙන් ඉහානති කමෙක් කොබෑතෝ ලොබේ තහුන්නේ මී නරකවන්ත වෙරින් දුනියේග අල්ලාහුගේ ආයත්තක ෆුරගස්ති උලෙෆිකම වානම අලුගොන මෙම්මි සත්‍යෙන් සත්‍ය ඉස්ලාමී ගවම නිස්පෙවගෙන් තිබ්බස් අලුගොන මෙන්න විස් මිදුවස් ජහිදානේ තුවාකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුගොන මෙන් එම්මෙන් නරකාගේ මි වේන් දෙනේ කම සලාම කරෙවෝ දෙන් යෆහු නරකවන්ත වෙරින්න හම කාංජේ ખાනායි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුර්ආනුගේ حاقت سورة وحي قربني فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين كي واسمي نرك بنتورين كانجه كاناي كمغا رواوغن حيسفاوني بي إدومرين vidalwani غسلين كي كاناي نونه غسلين كي نرك بنتورينගේ ගයින් ඔහොරිගෙන් අන්න දොස්කම එනමස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිතනක වහී කරවවා මෙවනි වලා طعام إلا من غسلين එහෙම වීම e dos khanaige sifaya badaluwegen ais emihu kanje haru echchaka badaluwaniye komekas awun tibe fonam bigenestini zaggume kiunu gahegge nuwata mewai emihu kanje dori'u kiunu echche kanje ghislinu kiunu echche emihu kanje tenwati narakavante verin narakaga onna iru emihu bo takechcha badaga Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ge kiben riwayegen ais fawe එදුවා කො රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගේ අරිහ මි අන්නනි යමන් කරාගේ ජයිෂානේ කියුණු රසුන් ජයිෂාන් ඉංගෙතෝ ජයිෂානේ කියුණු රසුන් මීහක් අයිස රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගේ අරිහුගා මි දන්නවනි ඒ අල්ලාහුගේ රසූලායි අහරමෙන් රසුගා zuwarin හදේ රලේ බංගුරලේ zuwari බේනු කොගේ ඒ බංගුරා බුයින් හුද්දවානේ හියේ නොත එගොත හදාරා zuwarin හදාරා බුයි හුද්දවාන හෙයේ මේ බිස් කදර කුන්නේ නුනේ zuwarin නේ හදනේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් වල කරවි ඒ බුයිම මස්තුවේ හෙයේ එමිහා ජවාබුග මිබුණනි ආයිකේ ඒ බුයිම මස්තුවේ දැන් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් වල කරවණි මස්තුවා කම වානම ඒ බුයින් හරම් වාන den yafo rasul sallallahu alaihi wasallam hadis fulu kurawani Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ki zaatu fula fardu kurawani wate zaatu fula ilahu lazim kurawwa fawe Allah subhanahu wa ta'ala ibis kame wajiben nuane ikadange zaatu fula namas ikadange amilla fula Allah subhanahu wa ta'ala duniye matiga bangura boy mastuwa taketi beenun ko e mastuwa taketi beenun kurmuge ifafein tauba nuwe Allahu wa baddal qura komme mihaka tinatul khabale kiunu buime narakaga bonde weni
දැන් සහාබෙන් සවාල් කරවන්නේ ඒ අල්ලාහගේ රසූලයි තීනතුල් ඛබාල කියේ කොන්චෙත්තෝයි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දස් හදීස් කරවන්නේ huwa a'saru ahli an-nar aw sadid ahli an-nar ඒ නරක වන්ත වෙරින්ගේ ගයින් ඔහිගෙන් අන්න ෆාදියා නුවත එමිහුන්ගේ හෂිගණුගේ හන්තකා මස්ත එඳීම ඒගේ තෙරේ නුකුමගේ අන්න ෆාදියේ e diye emihum bonje heni bangura boy e faafein tawbanuwe allah baddal kuramihum emima migota sodidu nuwata narakavante veringe gain ohorigen anna fa diyeya doha eki zazatuge taketi hamuge terein feedigen anna diya ya mi huriha icche emihum bonje hene kamawani emima mi narakavante verin bonje he ebbawatuge buin tinatul khabal nuwata awsar ahli an-nar ema emihunge hashigando emihun duniya matiga bangora boy ulunima emihun narake ellalewe wagutu emihun hashigando adagen dairo e endumuge tereen hashigando nukunnane diyetake dostake faawe fahunnane ecchehi emihun bon ebeji mi evvattaro anevvattara ki hamimaki narakavante verin bonje ane baawai Allah subhanahu wa ta'ala kir Qur'an ga wahi korawani wasuqu ma'an hamima ebami huna Allah subhanahu wa ta'ala qiyamet duwahu hunu fene bonde awun kurin bayan kurinta zaqqum kaagen gos emihun ka emifon karuga alaga ganna hisaba diyem emihun benwane fene den Allah subhanahu wa ta'ala emihuna bondevani hamimaki fen hunu wegen gos ege emme intiha daraje diyam arebaho kiyani hamim ehmema ekkeda narakavante verin kaicchehi mi alagatima nuwata zakkum kam gos bandu forunima en emihun gowadane Allah ge hadratuge emihun edene fende den Allah subhanahu wa ta'ala emihun edene hamim dinima kine to wani Allah subhanahu wa ta'ala sifa kurawani faqatta am'ahum e buima emihunge ekkeda kurimves kafagen gossawa emihunge gohoru ama ciscisve kudi vegentana tibe hon vistada kashitaka himene ecche kagen gohoru teriya gelnuve fahutta ega maccam mi alanjeni konchitto hamim hunu kamuge intiya goswa fen elima denge gohora kine to wani den anekka emihun e fem boni tibe hon engeto emme fahara kunune boni ki jamada jehene bayye e bali jehunima jamadaga waagotaki kiteme waraka fembuyekas karuhi kunnu fida bayye e bali hunnani narakavante verna jehifa emihun fembone hunu kamun intihaya goswa fen e fem munu e fem bom wegen angeya gaag kollima munu gahuri mastaka hanta virigen fabaha hunu wa irwes edi bone boyru bone kinetto boye gos emihunga karuhi kunnu fidane ikamugo hama bone egota emihun tibeni fm boye lobe takhunne kommekas awonda kandala fa wagutu mi hamawati agun miha isam tibe fulna hama kame faha kuldana fa agun wa ko nimmadana mi narakaage ahudu verin bo fn hunu kamuge intihai gosfawa fen bonje emihunga gain nukunna doha dia emihun bonje mi huriha kame emihun qurani kon hade kangeto emihunge hashiganduga narakaage alifanun tayyar kofawa hedume emihun levifawa haluga Allah subhanahu wa ta'ala kirdu qur'anuga wahi korwani falladhina kafaru quttiyat lahum thiyabun min nar Allah kafaru emihun ge hashiganda fituwa gota ekimihun ge hashiganda neki size komme mihege hashiganda fituwa gota emihege hashiganda ge e size ka evvaruwa gota alifanu Allah subhanahu wa ta'ala hedume tayyar korwa hedun lavwa fahunnan awun mena sikundi tasavvur sunu kureve alifanu e hedun hada funnani fochchakun nuni silkakun nuni kafayakun nennu alifanu hada fur hedume lage zaggumuge e kashihuri mewa kamun adi emihun muuna hameya efen gene akama vies muunuga hunna mastaka muunuga hunna hanta vireha hunu fem bo iru adi emihunge bomacha Allah subhanahu wa ta'ala hunu fen ala hunna hunu fen emihunge bomacha abadu elegota ihaduga tibegen emihun zaggum wes kammi jeheni
adi hamime kiyunu hunu fen bomves mitiheni emihunge hashikanuge eru lages mihunani adipanuge libahe hedume den tibe fulum visnadawwa mi veenuga emihun lobet ahunne tibeni edduwahaku engaharaku enghasaharaku ellakaharaku million aharaku nune abaduge abada awun men tasawwur kureveto insanaka niwumenne kame tasawwuren nukurevene ehmima lobet ahunne awun men namaz kuramvi ehmima awun men roda hifamvi ehmima awun men islam diinuga hifatamvi awun men duniyege edumattaka midin dukollafi kamwana ma duniyege majidattaka banguraboe party ko maja ko fi kamwana awun men hoti mi hiddatikan mi ve mi aniya ehmima mikam salame womattaka Allah subhanahu wa taala awun men devwa famiwa fursatu mi ramadan mahoge beenun hegotuga beenun ko Allah maga tauba ve rujua wambi dua ki Allah subhanahu wa taala algonda aditi emmeha dobeti akhunna akhtunna algon menge aila ya algon menge emmeha muslimun narakaage mi veendene ve azabun salame kurevun adi algon menge terega goskan ule emmeha akhunna akhtunna heyote edumaga magudakkawa algon mennaki duhak wes narakaage adifaanuga nujehi hisabenne gutuga suwargege wanna suwarge wante verin kamuga levun subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.